because anyeke uzohlala 9 years ejele maqeda uzongifihlela uthi ungitshela ukuthi ngiyakuthanda anyeke uzongiphathane nebhamu ebusuku ungifihlele mawuceda wena siyayeka and yikho into ozoyenza ngalokho ukuyeka mina nawe siyayeka ubhema nama drugs futhi ne ubhema nama drugs futhi hayi sources ayilanga lashisa bafethu baninyekeni bafethu thathani ubhuti nimhambiseni please nimiseni awusiyasa ubathi Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Bioscope Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we are going to Osintogozo. Osintogozo are basically blue. Silence ki data this guy for na kwetele. So hanse na ko yaman kamustoka ki batlo bono. Hantante chelete e kana we etsaning because of guy wa ka ha sebetse ko wabo. But ki makalo chelete itshwarang tšhelete ngata so a ga man ke mostoke wa bona so o sa hantsha mostoka jalo o thotso ga eman motho o kila reipa tshwarelo reipa ya jele for 9 years a thunya motho so obviously na sa le scared for safety and no batlo etsa eng o batla o end a relationship so rona re le Josie Bioscope o batla re mo thuso ga jotsa butu ga sebakeng I am done so o sire ke tsamayeng kilo shebang o sintokozo ke gutli yes baby o sintokozo le kae Ngiyaphila wena njani? Nami ngiyaphila sisi wami. So sisi bengisacela nje uchazisela ama-viewers ukuthi wena kahle kahle wawubhalela iJosie Bioscope. Ngibhalela iJosie Bioscope nomjida wami yabo. Yeah. Umjida wami ilo muntu lo ngispoilayo ngiyenzela yonke into. Vela yikho into engiswelayo plus nginomntwana, baba umntwana balekile yabona. Sithi sina kanjalo nomntwana akasweli next. But into engithusayo ukuthi ugayi uhlala nemali. Ngamfonela manje ngithi baby ngicela imali engaka ngizoyithola. And okubhlungu ukuthi akasebenzi. Yeah, and uyazibuza ukuthi le mali kahle kahle ivelaphi. Ngiyazibuza ukuthi le mali ivelaphi and mangilobu ngihamba ngizwa nje izindaba ngaye kuthiwa he uTebs enza lokho he uTebs enza lokho and vele kuthi uTebs ubuye ejail my age yabona nawo Now wabona vele yeah kanti nayo inokuba aggressive nyana man angithi uthi wena sisi umstokile wabona ukuthi watseba yes yeah ngabona ukuthi hayi indlela zihamba umjida wami izimbi zona zibad so wena kahle kahle ufuna ukuthi Josie Bioscope sikwenzeleni today mina ngifuna nje ningihlanganise naye ngizomtshela ukuthi endoda ngiyasakhona ukuthi mina naye siqhubeke vele sisale sigcina lento because sengisabela impilo yami neyengane yami yeah nginomntana omncane kakhulu ukuthi ngathandana nomuntu kanjena because yayibona vele impilo ayiphilayo imbi kakhulu akakaza kushaye ma hayi yena umjido sweet sham yena usweet akakaza ngishaye but makaqala athi ukungithethisa nyana yena uyambona nje ukuthi lo muntu umephi kahle kahle usaba ini kahle kahle ngisaba ukuthi lo muntu kuthiwa wabulala umuntu or wadubula umuntu but yabona nezinto zakhe eningi zokuthi ushaya imoto vele la ikasi and abantu abaningi bayamhlonipha so ngiyazibuza ukuthi uhlonitshwa ngani because akasebenzi sihlala sithu ekasi njalo sihlala sibonana mangisuke ekhaya mangathi ngiyeza ngizomthola but makuvela into zokuthi yena uyadubula uyenzani yabona ibhlungu leyo because ngiyazibuza ukuthi mina mangaqala nje ngiphumele eceleni or ngiyenza udodi kuye ngizoba njani ya ngakubulala ngibona ngathi angangibulala vele uyangiceda straight so guys senzani re emethi abuti lovers eventually lomcheck so akunankinga sisi so awuthuka kanje ukuthi angasidubula si3 nesecurity yami njengokuthi hey angisafuni yena ngithukile kancane ne but maybe uzo actor sweet njengoba hlala actor sweet masithu sisi wami phela nathi ibhamu siyasaba nkosi yami phela abantu ababulalayo ba capable maybe part kabantu uzosiphatha kahle phela akekho umuntu ofuna ukuzi expose yey kiba uhe obitere bahlaya shosho scheme shosho loves akhe abutile kae yeah khona njalo ya ile nna ke teng abuti ne kopa tumela hanyane please le nna ke teng abuti wa ka ke tshepa gore lava se o jodisa ntsang ka gore we from Josie Bioscope ne jala buang mo ke blue o ya khuluma ngiyakhuluma nje o lo khuluma la o blue ane so ya abuti wa ka re ngoletse ke girlfriend ha o ntokozo antle mona o rona le bontho batla go jotsa ntokozo over to you please okay baby ngiyazi ukuthi mina nawe sigrand ne akukho ngangishuneli kona ne and ngiyak appreciate yabo and ngiyazi ukuthi nencosi yami yayithanda wena unemfihlo and esathi mina nawe masicala ukuthandana wena wangitshela ukuthi uclean yonke into yakhe iclean and akunayimfihlo kule relationship ayikho into engikufihlela yona mina zangifihle ngisho nomntanami so baby wena ntshontshe imoto wena baby ukhe waboshwa 9 years yonke azange ungitshela uyabulala hayibo baby usebenza hayibo makuhlalune mina ngiyasipala eClick Fetchers company
ayenze into yenzayo yakenga uyaspana actually mara yakenga ukuphandela awukho comfortable ukuyenzela ngakho ngicomfortable but ngizothi ngicomfortable ngemali engingayazi ukuthi ivela kanjani awuyancane imali ayidinga ukuthi wazi ukwenza kanjani la ngaphandle abantu bayakhuluma la ngaphandle and impilo yami lesikhuluma ngayo la kodwa impilo yakhe ayikho esengcupheni ayisho yakena ukuthi ngiyakusupport ungisupporta ngani ngokufa abantu Umsupporta kanjani bhuti uyasebenza? ya ngiyasipana ngishaya isipani sami Makusisi uthi imali uyiphatha isukishisa kakhulu man. Uzuyazibuza ukuthi hayibo imali engaka. Or bakubhatala every day maybe emsebenzini. isipani sami ukuthi ngihlanganisa kanjani imali ayifuni umuntu yangithola mara ekucini la bengithanda wena nebengisupport wena ukuthi impilo yami neyomntanami lo uyibeke engcupheni kanje impilo yami neyomntanami i-risk yonke lento lesiyenzayo futhi mina nawe ngiyamthanda mina umntanami ngakugwajisa before babe asikho lapho ngiyengalo nawe before yazini kahle futhi yazi mina la ngilethelene ngcono vele ngiyenze ibe short and simple jo asiyeke sika it's best because anyeke uzohlala 9 years ejele maceda uzongifihlela uthi ungitshela ukuthi ngiyakuthanda anyeke uzongiphathane nebhami ebusuku ungifihlele mawuceda wena Uthi 9 years ijela bhuti nopatela girlfriend yawo. bengicabanga ukuthi akahlangana naleso story it was before ngihlangana naye kodwa lo ngitshela ukuthi siyeka ini nesiyekayo siyayeka and yikho into ozoyenza ngalokho ukuyeka mina nawe siyayeka bafethu Manje uyamfoster shoot when uyamtshela ukuthi asiyeki next when uyamfoster again. siyayeka enhleki mina ngingena endabeni zami angisayifuni Uthando manje nawe uphelile. asiyeki. angisayifuni mina angisayifuni awucabangele mina ke ucabangele umntanami lempilo oyiphilayo mabangafika ngisehumini lakho badubule mina ngizoyenza kanjani mina ubani uzofika awungendawo lapho yazini wena umuntu wami never asiyeki next mina siyayeka Manje uyamfoster awusathani yeki next. mina naye sayeka and yikho into ezoyenza ngalokho Abuthi wosadampe man. ngithembela ama-chance ebafethu akumeni kancane endoda mina nawe asiyeki mina nawe ngithi siyayeka ayikho nje into ozoyikhuluma siyayeka mina nawe ngazongijwayela uyenza uthanda asiyeki next uyenza uthanda baba ziphi kanti Tshela abuthi wena nizonyenzani ningabobani kahle kahle yangazi wena akakwazi. ngitshela senzini hey that's a reason ngikuyeka angikwazi vele mina la bengithanda naye bengisije ukuthi nyamazi angikwazi wena angikwazi Abuthi mamela. nizonyenzani Abuthi mamela wena ngathi unenkinga. Wawusabathu lahla abantu girlfriend yawo jiswa ngasabatla. First of all how honest le partner yawo. Second umaka ku umutho onse udated le motse ka ofela sa tsibo wetsela ngaphilo bawo. azakhe ngakuthusa azakhe ngaba nenkinga nawe okokucala amanye izansi zokuvakashela ebusuku awutholakali wena awutholakali mina ngize mina njengeJehovah's witness lapha kakho bhuti angibamba umthandazo Utla emini Jehovah's Witness. mfethu isipani night shift kapha yiko le mali le uyibona ibhayi night shift sleep ndoda ananekhathi lasebank Abuthi khadi lakho la sebank le kuphi kanti wena ka una le dintho. ayi mina ngazi bayenzakalani ngalo emfethu yekela into ezamabhenki nandani ngisho imali ayithola i-payslip bafethu aningeke ngizombhatala spana aningeke manepeki amanzwakala ebafethu yini sibana yazi Ufuna ukuthi makeze zemenzeni. ebafethu yazibona manje njani ngathi ubhemile nje angikunderstand ubhema nama drugs futhi ne Ubhema nama drugs bhuti. hayi sources ayilanga lashisi bafethu baningekeni bafethu lashisi la nahlukanela nebaby mama yakho sibana nahlukanela Likhawonetsing ni baby mama ya hawo. angengapho man bongekho lento mayenzakala mina nawe Uhambele zona lezi. besibheke zethu mina nawe yabo angifuni besibheke zethu ngi-right Wathi ba lovers asenzeni so thathani ubhuti nimhambiseni please. Nimiseni. Awusiyasa ubathi kuphelile. hamba sicedile mina Kuphelile please atha maye. Awusi kuphathumela. Muthu umonka. no yazi mos intopetopela istradini man bokubhudinyana uzicocile nawe uzibhekile Ngoba uyambona ngathi like udakiwe like. mazi nomhlanga ngathi udakwe yini ubheme kakhulu ngoba ngimazi umuntu ongabhemike ama-drugs nani umuntu nje ohlala right nokuthi nje mangizombona kahle kahle yangitshela ukuthi babe waza namhlanje yabo into ezinakanjalo Hayi, but emini Angijudge wena siswe yami ungabako kuyenzeka. Sinokuthi empilweni sithandane nabantu singakabazi. Sizitshela ukuthi siyabazi. Uyangi-understand? Tshela awusilina lengwana. cha umntane wami asinaye umntane yena ungithole nginomntwana Oh, okay. Tshela nina nakukakangilutwana ma. yo ayisisikhathi eside kakhulu sina 7 months esithandana
o le na le 7 months le utlwane Mm. Hachi ausi man maybe what's baking ke bothata jole e re ke botse ska because of wa mbona go ranyeke re tlotse jwang o na le protection nyana Ngicabanga ukuthi ngizamvulela protection order cause sengiyambona nje ukuthi umuntu onjani angangena iphonsela lapha ekhaya ngihlanda umama kuphela ngizoyenza njani. aya kunandaba ke siswami thina siyijozi bioscope siza kunceda semapoliseni ukuthuse ke body protection order and stuff Okay, ngiyabonga kakhulu protected ngiyabonga kakhulu ngoba samfuna empilweni yami. Okay. aphume Aphume. so guys le bone gore abuti yena gore ga ba tlotswa bophelong ba o sentokozo a re yena a never a re ya bona mina ngumuntu wakho so rona batho ba jozi bioscope ntho tlo yetsang go thusa ausi gore a tsamaye a lo mo bulela protection order gore fela nje ha ka leka wa mo atumela jole le wena mo hae ba o situationing so whereby you scared to dump someone because of utse ba gore ba ka o lematsa or ba etseng o ska lebalela gore emailela ko jozibioscope.co.za re tla o thusa ene ke a le rata ka o fela don't forget to follow our videos le subscribing le di sharing waiting fela jalo ke a le rata ka o fela I'll see you in the next episode yes baby